nyirabiraro mu nzu ko ndumva hakonje cyane kamaze ngere hanze mfata akazuba ndebe ko aka gatabo mpansoma ko ndabona kakanyigisha ibintu bimwe ntarinzi kamaze ngere hanze ndebe ko mfata akazuba oya genda ufata akayaga hanze reka ngende yewe ko hari umuntu wamutelefone arambwira ngo akeneye kunsohoka none uko ndabigenza gute ko ta pantaro ngira ariko usarire uwo twariye umugabo n'agakoti k'umugabo siko ntibzobaba reka mpime ndebe uko bigenda mana edokunda ezemera ko turengana sari aka karimbo gasigaye kanezeza itangazo byarabaye ako se ndacabona niko yewe ibintu birambereye cyakoze birambereye ibintu by'umugabo niko nyabira tambukana niki ko mpambona ibintu byabihinduka shagenze gute hari umuntu wambwiye ngo akeneye kunsohoka none mwumva ibitangaza niko ye utangiye ibintu byirari aha ngaha nturi hanze karagusohokana kujane ataraha nyine ahijya ngo tuje kujya inkoko n'afanta inkoko urarya inkoko wenyine urimo bangahe uko wabaye gute ntasoni inkoko rero nyine nukeneye kunsohokana ayo mahuzu wambaye nayande ninde waguhaye amahuzu yambwiye ngo nyambare ipantaro kandi gata pantaro ngira ubitangaza ukunsiga nambarana nawe nyabe nukuri ko Imana aho ribera ndagusubiza iwani genda wambre sikubone mu maso genda nyabona singene no kukubona mu maso yanje ariko yewe uko gusohokana n'umuntu hari ikibazo ndavuze ngo umva imbere ndagukora mu matama genda wambure ndagaruka mzambure ndavuze nyabe ko ndavugana nawe genda wambure mu marugaruka yawe uze wakenye impande sikubone wambaye kongo tasoni no bisi bitangaza ubwo umuntu w'umugabo asigaye yambara none ahantu twaje naramubwiye ati kanjewe tago ndi wo kuza ahangaha kuza kwiteranya nawe arangarananira wakeneye kubona umushasha none sigaye nambarana nawe none bitangaza birabura kuko uzagire gutinya nagire vuba nambara garuka yawe bumbafu karambarana naje tasoni none bitangaza birabura waje kurya inkoko none yo karya inani yo karya amaho ararya inkoko arimo banga yabjaye umusazi rahunga aho ngutewe ni satani kino gitondo n'umuntu ukaba wambwiye ngo agiye kunsohokana uwo muntu ntazi umuntu utashitse aha ngaha ngo abinsabe karabikubwira abikubwiye gute uri nyiri urugo tasoni kuri hurusa ngo ugiye gusohokana n'abandi bantu utambwiye oya ntibizongera nakari gaciyemo oya ibyo bintu simbikeneye ninongera kubyumva nukuri ko Imana nzagu iwanyu neza mukajembwe niyo zaje oya mbabarira ntibizongera nakari gaciyemo none ndatangaye nukuri ko Imana kubona umugore kandi kwambara ipantaro iyo ahangaha agira binjira bagasanga twambaranye amahuzu bari kuvuga gute waga nikanzu umushasha abona ari nabona ipantaro sinkaza numva ngo wikanzu niki wabonye kubera umaze kumenya kwambuka ibarabara uri mu kwambuka ibarabara ahangaha niyo mushasha ubonye ukwambarana n'umugabo noneho oya nsavye imbabazi ntibizongera none yongera tuzokosana n'ukuri kose nje ibintu birambabaje cyane mbabarira ntibizongera karibu yewe ni karibu washitse ni karibu yambuka ni karibu mu nzu muze twinjire mu nzu karibu nari mwicaye mumeze neza ushaka wongeye urabonetse ko mwari muduhejeho byagenze gute ese aka ni ka gakobwa kawe ni agakobwa kanje dore kamaze gukura ndabona kamaze kuba akanyamushasha
nabona kamaze kuba kanyamushasha n'impamo ya muntu. Maze gukura n'ukuri. Karakuze. Karakuze Ni mu cyane. gashingiro. Ni mu gashingiro. Abana se ba ruguru baza bakura vuba. Cyane bazakura. Urabona ukuntu asigaye yaratowe n'amatwi yaragize. Yaranajeze. Jasi no ruhande bakuru ari amatwi ndi mukwama numva ibintu. Yiga nuko twaje mu mushasha tuzogire gute. Ndi mukwanga kumva uyu wacu kunguko mushitse twari dukusanye. Ubundi iki cyabaye? Ubishije ngo n'umuntu wari umugiye kumusohokana ngo amujane hehe ngo kurya inkoko none ndatangaye. Ubusambagiriye ahangaha mu mushashi wacu ndi yakaza ry'ikijumba kimwe n'amazi akaryama ariko ahangaha ngo bagiye kumugurira inkoko. Ukuri kose natangaye kuna kubiswe n'inkuba ngire gutya nama mbona asohotse yambaye ipantaro ndi mukujana mu makuta. Ukuri kose nkubitwa n'inkuba ndatangaye. Singira ngo uyu mwuka wari utanyurukaho mba mukubise ubu nyine mwari gusanga umuntu yahwereye. Niko yewe wikanze iki none? Ni gute byagenze? Jewe. Oye no muntu warumbwiye waruntelefone ngo akeneye kunsohokana. Kandi ga ni mu mushasha. Nyikanze umushasha wa hano. Ntaho nari nabona ipantaro. Ukamuka ndamba amawuzi y'umugabo none wowe unasohoka. Noneho ga yari yambwiye ngo njana ipantaro kandi gaje nta pantaro ngira yewe. Mbona ko uyu mugabo nta kibazo n'umunanda wanje nanone. Aho none uko nguko warugiye gusohokana nandi utari umugabo wawe warugiye niyo waruroye. Oya n'undi muntu gusa warumbwiye ngo akeneye kunsohokana. Noneho tegera nkubwire hano ni mu mushasha ni mu mugari wawe. Nivyo mubwije. Ahangaha jewe nakuriye hano. Ndahakurira niho nigiye hano kugeza nshatswe mu mugabo ndashaka. Kugeza ino myaka mfite ndora umwana wanje w'umukobwa kuntangana. Uramubona ndawe. Kandi uyu mwana namuvyariye hano. Ahangaha ntiyakagukange. Ntiyakagukange hano si heza. Ni heza kandi si heza. Tiwovuga ngo umuntu arakubwiye ngo uje kurya inkoko wamushiduka wamuvuga ngo ndagiye wamuwambara amawuzi y'umugabo ngiye kurya inkoko. Ibyo si ibintu ibyo si umuco. Urabona imyaka ngize hano sindata umuco ndagira ngo kurabona ko sindata n'igitambara kuva nshite hano sinzanyambura igitambara ariko wenda urushitse hano ejo bundi sigaye wibohesha mu mutwe. Niki wikanze mwana? Namushashaga nyasanzino. None se jewe kurabona ko ndakubwira ngo hano nahaje imbere yawe. Ndabizi n'ukuri. Nahaje imbere yawe. Dore umwana wanje w'inkumi mpakurije hano. Kurumva hano hantu hazashukana cyane. Ugende witonde. Umuntu w'umugore agomba kwicara mu rugo akicara iruhande rw'umugabo wiwe. Keretse musohotse n'umugabo wawe ni sawa. Ariko ngo ubundi umuntu aragutelefone ngo ngwino dusohokane sibyo. Tugasubira. Oya irakoze n'ukuri ntago nzongera. Nakari kaciyemo. Tibizongera n'ukuri kw'Imana. Urakoze cyane. Uranyigishije takwitagize n'ukuri kw'Imana. Umbwiye nk'umuntu unkunda tuziranye kandi wenda utananze cyane. Ariko urakoze n'ukuri urakoze cyane. Imana iguha umugisha. Ni sawa. Nivyo. Kubwirana ukuri niko kwiza kandi no guhanurana birakenewe. Ninya n'ukuri. Ushaka ugize neza. Umugore namumbonye naniye naza mvuga tesiri pepo rituruse he nono. Uyu mugore mvanyijiriya tatagira ibintu k'ibyo. Yakazagira gutya kararira umushasha karyama kanyugwa ariko sinzi nono inkoko ataguriwe naje gukarasha kuzigurirwa n'abandi. Ibaze. Tatangaye n'ukuri kose ariko nyine ugasabye imbabazi wenda yo kwisubira. N'ukuri ntagasubira. Yo bikorera he ko navuze nzokwama muzamura neza zoje wabazoja guhinga. Ntazosubira. N'ukuri kose. Noneho ko ndumva iwacu akuzi. Je sinakumenye neza ngahe nyibwira. Nakwibwira. Ntiwamenye. Sinakumenye neza. Jewe ku mazina nitwa Nyabushaki. Ndi umuzigaba w'umuhimuzi. Kaba umwishwa w'abadinzi. Abadinzi b'abanyakarama. Iwacu ruguru hari mu Minenge kuri Gishigo. N'umwana waje w'umukobwa w'inkumi
yego afite imyaka 17. ese yewe witwa gute mwana? Nyagasago. Nyagasago mama ni nyanukuri Urabona ko dukujije. inyanukuri warakuze mukunzi Nuko bimeze nawe wowe se uri umuki? jewe nanje ndi umugorora w'umusizana kaba mwishwa w'abasinga abasinga b'abanyabyinshi ku mazina banyita Nyabirara uyu ni umunanda wanje iwacu ruguru hari mu Minembwe ahantu bita ku Mugono kuri Mugono naho wowe ni ukuri ndishimye kubamenya cyane wowe natwe turishimye ni byiza cyane ko tumenyanye hanyuma ako ni akari gaciyemo nyine kaduciye hano kubavugisha nubwo bino byose nyine tubivuze ariko kwari ukuba heza ukuboko gusa mugize neza cyane mwagize neza ariko nyine nuko biri nimusigare neza twe turagiye ariko wowe turasohora ngahe mugize neza reka turasohore